June Niria Times of Mizoram News Analysis clear to te chibai Jiribam District Boyna Chuan Zualam apan zela Arambai Tengolten Tlangmi te chen na in anhal chanlet nan June Nisari Zan Khan Indigenous Tribes Advocacy Committee ITEC Perzol and Jiribam District Maya Volunteer ITVV 10 Baipui and Tlaka Jiribam District le Perzol District Rambirhula Meitei Khwate anhal 5 ka Manipur Police Outpost le Forest Office tepo anzwa dulova Meitei Sarkar thleng ma zwa lovin Meitei titana bultan that ngai na omya lovin maiwapa anchantir tavekani Jiribam District hian Peace Committee andina wangin tlangmi ten boina an siam ngai lova amaro chu Meitei te kuttuan ninge yasiat tlangmi pakhat thina khan phubain lak tonna aring chuaka Arambai Tengolte chanlet nan ITVV volunteer te anchena tok le ani kumkhat liam ta chung khan ITVV volunteer ten training ngortakin anbeya women kedar po batch engemozatin training anlo paltlang to ani nizana anche dan po kimchang takin soi arem lova antitha tijong hi nimaite se anvoi khatche na Jirimuk Police Outpost Jirimuk Forest Beat le Choto Bekara Police Checkpost te anhal 5 ka Lamtai Khunau Lokai Pung Narayanpur le Butangkhal Khwa Meitei te in anhal 5 bok Khwa anhal te hi Jiribam town atanga kilometer somthumvel ani loma Meitei mizan hi ayatam relief kema anom to Indigenous Tribes Advocacy Committee hian Perzol District le Jiribam District humhim atum hlea Perzol District B ka hichuan harsat na aom lova Jiribam District ero kan soithin angkhan Tlangmi population hi naga te chiartel lovin sangthum velek ani a chupo khotereu te mun kil khorte ani a district pumpui hanchu ngai na aom lova chuti rualin mana tanga kan lodel to ramte Meitei te kuta free gift anga kalsan mai aitek hian atum lova India Sarkarin Manipur Tribal te baisai alati hlotin sakte ni ngai chuan Jiribam District chunga tlangmi te delram te hi sa thlak ngei aitek hian aril ruk ani nizana volunteer te che na hi Meitei ten an chan let vezel arin oma ITVV volunteer te hian mamo tamtak an nei ti kan riat sak athome tuna ri chuan ral thwam le amu lampo antla cham hran lo amaro chu in chek muk le zwal turin tan la se ngai thatu te point ti thei kan nei ve ti kha I thei hil lowang u Soibam Sarat Kumar Singh thina wangadin member som pakhat omna Joint Action Committee chuan mithiruang lak an latum lova demand chi sang an nei JC chuan phaitol khopa gausang le amotor Mahindra Bolero chu he thila in hnam hnoina nei ni in an ngaya darkar som ni palichunga man turin sarkar an phut Sarat Kumar chungte tan jang no domna cheng noi somle sarkar nanghet an phut boka heng an demand te hi memorandum kaltlanga Meitei Chief Minister Biren Singh le Jiribam Bial to MLA Asap Udin hena thelu antumbok JC hian Meitei te omna veng him turin security tamtok an dil boka Manipur DGP chuan Commando Team som lai chu Jiribam lama hian athon ngala Tukin Khan helicopter mangin Jiribam an thleng to a heng commando te hian Arambai Tengol te an thlop donem hriat anilova in buat saina na sajok nei athome darkar som ni pali chu aliam to a Jiribam JSC hian engmalak nange kalpui antum an helpol te tir chwale antum donem ti te chu bengsika kan ngai ven angai ta ani Jiribam le achevela tlangmiom te kan cha du chu himna zonga inin thiar chwa angai ani point melma te hil hiat kher angai lova melma te min hu phur thei dan tura thu the darte tactical warfare chikhat ania khwa kan chwa san lo chungchang te soiwak vak angai lo Federation of Civil Society Organizations Manipur te chuan Manipur Sarkar chu Jiribam District chunga Meitei te omna veng him turin
additional security force an phuta heti lai hian peace committee a rin na an nga reng laya remna twan tling om theilova boina siam tu tlangmi te an dem thu an soya peace committee a tel district administration police le assam rifles te chu tlangmi te chunga action langam lova an pu bok Jiribam district B ka hian kuthlang masajok chu Meitei te an ni ti hi peace committee point an haimya lowang indona karaleng kanya thiang le thiang lo thiana hun aom lova peace committee a rin na nga tamlu tukha kan ti fu lo ve ve a kumliam ta tunang huna khan lo boy ve ila chuan aru no no kan chuak fel to anga peace committee hian boina achel khotlai satlia a hwai sen jok te ni lovin in buat saina nei thajok din chhuana tura in so ngetna ani ber coordinating committee on manipur integrity ko komi point jiribam boina hi angai ven ve hle a india sarkar chu manipur boina ngai sak lo luya anpu ko komi thu chwa hian boina ron in ir chhuana chu phai tol khopa gausang ani ti in a motor registration thlengin an tar lang bok media in dona kan hlam chia thiang lova pubunglin kung hlapwa thiam thu soi thei kani to lo ti kha da thari in adikemo dik lo emo mel mate dik lo na chanchin bulama soi uwar athome tin state force le central force te ne na kanin dor na te video footage apoimo anga kantana bonus point turchin kha the darin kan minus point turchu ida bo thiamang u Amit Shah Nwaya Home Ministry in Manipur boina chungchang chi hrang chui chiang tura commission adin tekha anre tlok tamaya report nei tepo an report in ngai sak a hlo lem hlei lova Amit Shah Nwaya commission an din te hian khoimolai ko hran roi committee po antluk lo kumsang ni som ni pathum jun nilia Home Ministry in Manipur boina tobul chui tura member pathum omna Justice Ajai Lamba Commission adin tum khan beiseina asan lo thu kan soi to a Amit Shah le Modi hian mithiam te thuron an langai meu lo Assam Accord Clause 6 implementation chungchang zir chiang turadin Justice BK Sharma hova high level committee report po Amit Shah khan kuwa funnan amhangta nge hriat anilo chuwangin Amit Shah le Modi thunei na hnuaya Manipur hian ra bithar akai don lova BJP MP candidate nol ve tu Meitei le tlangmi te hi min sejol chhuat to panga kan la inwai he pangti a hlau om ngot mai indaulo turkha biren singh duam luata kan indawa central sarkar la chuan du sak jok po anei om kan thelova kan in hek to na chantha jok po kan om chuanglo Meitei te din hun cheng po ni se Manipur zofa te hian kan din hun hi chik taka kan bi angaya Manipur Assembly election kumsang hi som hi pasari thleng indo tura tanlak hi angai ta takzet naktu jun nikwa tlaya pumodi hian sarkar thar atan le dona minority wangatling Chandra Babu Naidu le Nitish Kumar te hi zofaten convinced tumin kan biak fo athawme national capital lama zofa zirlai pol sang ten TDP le ZDU MP te ama thayang berador tumila kan Mizoram MP point BJP thopui party te naute tlon thiam se BJP thoble demlam ain TDP Shiv Sena NCP LJP le ZDU te kom thiam apoimo khopang